ole khir tu te in zawa in chi bai vek ule to chum kan video tur chu hei pumal so ma hi kan honga aronin sei fiana video kan ron da chuak dona chumi ma in thil om zia kan hriat thei nan kan han sei thuak lokanga tun nai akhanin rs le pumal so ma hi anin kop na sakop maya ka achanela te pok an lo thiranga thailand an zin na video te po aran da ter tuara khatiang kop khanin in kom na sa ania ti chuanin khami thailand an zin zo an hong nu khanin rs kha pumal so matina avaleng le a khami khanin rs khanin pathian hla asak tur chung changvel khami video kha an aron upload le pumal so ma hianin khami wang khanin rs fence in ti tam tak te khanin rs an pathian hla an samai tur kha an ui zialan tirnan te pon yang chu khami awang khanin tongkam moi lo tak tak rs fence in ti ten tongkam moi lo tak takin pumal so ma hi an lo wa comment an lo ve pe ya pumal so ma hianin aron soi chuak le chumi video chu kan ron ta chuak dona rs fence in ti te khanin pathian hla asak chan hi pumal so ma sak tir niang ti ang zong te khanin tongkam moi lo tak tak pumal so ma ta na hriat nuam lo tak tak turang chi kha an lo va thon nual ni om tak ania chumi awang chuanin pumal so ma po alom atuk lo ni in a hriata aronin soidan manga ti chuanin rs fence in ti te khanin khatiang khop khanin an lo wa bia nge an lo wa comment nge phei chu ka hrelawa aron soya pumal so ma hianin tiang chu ania ka I channel hi chhevek ro se I channel thian tua ro se ti zong ti khan an lo wa ti ni om tak ania pumal so ma hi mi pui soi lau tak mai ania a channel a video lo en thin chon kan hrevekanga pathian a tri zia le mi chunga tiang ang ril ru chia aput lo tur zia ama hra chiang tu chuan in kan hre thu ome engpo ni sela pumal so ma ama nge ina aron soina video hi in clear ho pot mai ti ang tu naya rs zai thiam zela ro sang awanga I vauna ka ti nge tongkam deng khong thalo te deu bai ka tong tat maya he kan soi ve du chu nimin pon message ka donga ka channel nge hi chevek se ka ti ron ti ten omani message kha asoi ang khanin ron thot zia lo le mai ka tiang ko ba lo va ti chu pon se clear ze pat poi ka ti khop maya rs thei pa to pingan du sak ve a mai ro chu pi kara rs fans in ti si ril ru dik lo pu kha om theya a zong chu ni ka ring mi alawa rs ke ina pathian la saro sasu ti thei ka ni lawa ma se ka ti pui ve chu zong chu ni maya aril ru chu thu thana dia keima nor lui wanga pathian la satura ni lawa khalai thil wanga ta channel chevek se ka ti khopia la minon deng du te himak ka ti angrenga tongkam thalo te de minon ti hlom mani tin khatiang ang chi khan min unsubscribe te pon om ning ka ria oi ka ti lawa pathianin subscriber thar hi min pezel thawang chulai chu poi ka ti lo adu lo chu mi lo unsubscribe sap ma se poi ka ti lawa ma se mun danga pathiani min din thar sak zelang ti hi ka ring tlat ani tilai ha kan soi duwa tin midang kan soi sela midang na de wa kan ti hian tu ma an lom lo seta na chi lom adi kop mai khalai kha tong kam moi lo tak le na tak mi kan wa ti hianin ke mani jok chu thol ta huaya kanin ngai thina thol huaya kanin ngai thina ni ama ro chu atuar tu ta na nat ziale rilrunat nangoi rilrunat wong na ani thei zia kan hre phak si lawa helai hi chu apui thin khopin kan hria kan mi video kan comment dana te po kan film kurangai viewing ka hria hemi chungchanga setana aloma I thinlunga setana kha alom bokani tila hi kan sui duwa nilawa midang te kan faka midang kan choi mo hian mi pathum kan lom thina ta chuan mi ka fak hian keima ka loma ka faka loma pathian alom thina ni ti hi I hre thar leng u ti kha kan soi du ani kan zep zau ani chu tun hai ka thil ton hi mak ka ti ve khop maya rs thei pa to pa kan du sak vela ya ka tianga min hotu kan nei ta ta hi min lo homai mai ma se poi ka ti lawa eng poni sela ka soi tong khan pathianin midang anga lu tuk ti lai hi kan soi du ani a fan zong kha an ni lawa klema
ril rudik lo pu kha lo om ve a chulai chu kan soi fia mai ni chu an ni po kha khuat let ka tum lo wa ma ro chu ka channel an unsubscribe du ani chuan unsubscribe ze ro se poi ka ti lo ma se sele se nu pathian in midang min pe nga content dang kan nei anga thei pa top ka chuanga ka channel hi unsubscribe bel vele zel thawang ti hi ka rin dan ani tila kan soi velok ani chu pumal soma soyang khanin nia I khami chungchanga khachuanin a soi dik ka ti khop maya RS fans tak tak te anni arin omlawa khami comment moilo tak tak lo petu te khachu RS fans inti engani ama R2 ti po ani jok mai thei ti kharil ruwa alo oma RS fans tak tak te hi chuanin hetiang hi anti du arin omlawani achan chu engang ponin pathian lalo sa poni seng RS hnungzui tu fans ru kol tak tak te chuanin a tha anti puivek hi karinga pathian la sak te chu thil thazok ania ama ma an ngai ani chuanin pumal soma soi angkhanin fans tak tak te chuanin tiang hian ti arin omlawa ama aru kalo ngar tu ten khatiang ho khatlem mitam tak zinga tlem te alo ompal ani thaya khatiang khanin anron ti ani arin omma zok ani ama pumal soma hi mi poisoi lau tak mai ani ya hatia khatiang ang ril ruchia le engani RS ta na thalo tur ang comment khachu ape karin omwak lawani engponi sela comment lam kan clear chinanga comment thren khathi kan han chiar anga hetila hianin sak sangi hianin atianarong komena RS ati mingchiat nana fans anga inchal hi antam ania pumal som enga ama ngai su o a fans tam tak hian RS ane na in landun na hi achanin kan chang ania aron te ni ti chuanin kan chiar zelanga lalmon kimi hianin ti hianin arong comment velia RS fans dik tak chuan ama du saka mangai tu bula a omti kan hriat hian kan loma kan hlimpui bok thina alano panga amalam hun thlir thiama fuitu mamo ani awang hian ilaka po kan lom te mayania gospel asak don lo chu RS du thanna ania nanglo po fuitu an om du thanna chu RS ania kema kan lu pon speaker ten pathian thu min hril pian thar chu keima ni zel du thanna ania lo thla thlam pha lo la lo duat zel ro aron te ni ti chuanin hei RS fans dik tak te chuanin hetiang hi anril ruput mang chu anita a kan hrathiam warinarin om ani ti chuanin comment kan chiar zelanga pumal som RS ikom him thiamin ibula om hian kan thla alo buang thei te ania khatiang mi soisel reng thin te khan anti chiphak lawang che RS lo kai hroi zel ro kan lo ngai chang reng che unia aron tile bokani ti chuanin hei RS fans dik tak te hi chuanin hetiang hi anril ruput mang ania kan hrathiam tlagen arin oma khatianga comment moi lo tak tak le RS pathian hla saturin pumal soman anor luya chutiang khatiang chu ania a channel hi haui unsubscribe vekang a channel po hi chevek ro se ama hian to ro se tia lo va comment tu khachu RS fans tiktak te anni arin om talawa ril ru thiat wang shim le om her wang shim te a comment te po kha anni arin om hial zo kani khati ang ril pu khachu mi thatak anni chu arin om lawa mi thiat na tur ang chi ril ru che tak tak kan vati khanin game ani mi zia alang thui mai ani engponi sela hei kan chiar zelanga RS fans dik tak te hi chuanin anril ru hi thahlom khop maya eng tiang pon lo in kom chawin lo om dun poni seng pumal so madim na tur kha an shelo renga an fakhial zo kani chuanin heta hianin melody rampan moi hianin aron comment velia RS nei tu apiang soiselna diriam tu hi an om ve ania pusom isathiam sham thina kan lom tuke aron tile ani melody hianin khatiang khania an polite lom khop maya RS fans dik tak te hi chu kan soi photo ang khanin RS fans inti aru kalo ngor wanga khatiang alo ti kha anni arin oma khatiang moi lo tak tak alo vati tu kha chu pumal soma ani hi mi fel tak mai mi ril ru tak mai pathian tri tak mai ania ani lo don tur tan kha chuanin ana ve don maya hetianga video meu siama aron tong chu po hi adem om mi lo ani ama ro chu
a subscriber te ka tianga moi lo tak taka lo comment tu ti kha awa holet ti na ani chuang lova lo subscribe ma siang apoi lo pathian in subscriber dang min pesel meang ti khanin alo in nem sam thin zok alo in nem sam zok ania pumal so ma ru hi thiang hlim khop mai eng poni se dana comment kan chia lenga are se wangin kalo enin kalo sapok che ania idu sakzia kan mu mai lo ania pathian in rs nen in ma shwai zel che uro se from rs fans ru kol aron ti bokani hei rs fans dik tak te chuan in comment an beron timoi aron pemoi chin khop me an ril ru po apolite in apui tling tlang hlom khop mai malian hian in ti hian aron ti felia rs fans tak ani don lo pumal som rs fans tak te chuan ibula rs aum hian kan lo hlimin kan lo lom thin ania aron ti ani khai an polite lom khop mai rs fans dik tak te chu an pa ngai hlom khop mai chuan in minglian hian ten aron tia setena man ruate an ni chu idin nangaya ding reng ro ka full support tlat zel chi ania aron ti ani adik mel khop mai khatiang khachu setanan man ruwa nein mi te thinlung ti thin rim turin mi thinlung wati danglam tur khanin man ruwa aron mangte poni ma na ang poni sela pumal soma mi puitling tak mi polite takania chuti emin aho inarin omlawa amar chu sei tong khanin pathian in subscriber min pesel meang ti zong khanin ai nema ril ru puitling khop mai chutianga ama khatiang ko patong kam na nei tu tikha aholet lo ti chu chiang khop mai ti chuanin hei comment tam khop maya ama pumal so ma tan tu an tam khop maya pumal so man khatiang ang tongkam kha asoi lo zia comment atang po hian kan hrithiam tho ome comment lama te po hei aron faklom khop maya khatiang ang khan aresa afui por zong le khatiang zong khanin pumal so ma hianin atilo hrim ti chu achiang reng mai comment atang po hianin edric wonderful hianin tian aron comment rs fans kania hetiang ti thin fans intivate ho thin hian midang po an hozel ril ru sel lo ho ti dan mole aron tia adik mel ko mai nia hi khatiang comment moi lo tak pumal so man hena lo ve petu ho po khanin midang video a hian comment fo in arin omani kai ngei po hian comment moi lo tak hi chu ka dong ve zeu amaro chu ka thiar chu ka remove sak zela dikhanin ka ti zel me mi man tak mi om her tak hi an tam veya maro chu nia khatiang khachu an manin nan chunga khatiang han ti don in an du don lo ti chu hriat ring maya amar chu an man wang len om her wang te po ti la kan sei sol om love ni polite le miril ru tha chuan in tiang hian mi chunga an ti don lo ti kha achiang em ani zam te iralte yani na comment la rs fans ani ka ring lo ki chu rs du tu hianin madang an soi sel man lo ama top hianin an buain ka ria tia adik welcome mai zam te ran comment hi hei pumal soma video an comment na vekani hei hi tu na kan ngai thlak tak arong comment na nia an fak an pumal soma lam an tang kan ti don nge pumal soma diksia ron puang chuak tu te an nia pumal soma thatle ril ru sa chiang tu te vek an nia rin omai tiang hi chu ti chuanin hei eta hianin comment a omse la comment a tam khop maya rsfs dik tak po an ni lo ni chu rs ti ming chia du ve shim hi an tam tuk pumal som enga ma ngai su tiang mi hring duk tak lo ho hi chu rs nen in om dun hian in mu nom kan lo ti te reng nen aron ti ni nia rs fans dik tak an ni lo ti kha chu ti khanin achiang reng to mai ni rs fans dik tak a fans ru kol te chuan in tian in rong comment ta comment kan share atang po hian kan hrathiam tlang veu in arin omani ti chuanin pumal so maron soi tak ang khanin video ron soi ang khanin aresa fui por angaran ti tu tap te kha chuanin inte sual der ti na ani poni sela comment pakhat kan share lenga mami fan na hianin pumal som hetianga ron ti tu che hi chu
RS fence le RS ti ming chiat tum tu te bak an ni lawang ke ni RS mangai tu te chuan ikianga om hian kan lawm ania isoi dik chia kan chan tur hi pathian in min pezel tho ania RS ai mangai na kha kan lawm tuk ifapa angin lo fuila lo zil la thlamuanin lo nem zel la lo support zel ro anan te ni pumal som RS fence dik tak an ni lawang khonga in naw hi thlam su tikhanin kan tu tok nga chiang fiawa I katianga pumal soma va comment moi lo tak lo va comment tu khachu RS fence intider iti mai ti ang RS fence dik tak te an ni lawani tikhan na chiang fiawa RS fence dik tak te chuan kha comment na kan chirang khanin tongkam moi tak anin kar khatiang khopa in close tha khachu anin kar a hianin dil ru chia hi pumal som hianin pudon lo shim ti kha chiang reng mai ni poni se kan du tokanga khatianga in soi fia ngai khopa pumal som hial aron tong chuak hial ngai khopa comment tu te hi chu ke zon ka dem tak zet zetani tiang hi chu ti to lo shamina mi tanaril ru thalo tak kan punjia hi ke mani tunga thleng le der theia chuwang chuanin kan film kurangai khopin ka sia ani engpon isela khati zong khani sela kan du tonga kan video lo thlir tu zong te en zawai in mang tha le vek phat mai ule